Ole vau thani som pariat in rin ni ani a. India Defence lam tun trum chu kan puang vele thung dona. Kumthum kalta atangkhan Best Collection Mizo Chanela khan ral thuam chanchin lia kai hnuite kan puang thina. Mase tunlai khovel chanchin thil thleng tharte kan puang tamta zoka. He channel I sezo te a hian India ral thuam kan ron thlur bing vele ta. Chumikara chuan breaking news le thil dang te po kan ron da tel boka. Minlo thlir sakzel don nia. Tuntruma hian kan subscriber tam takina ron ti chuak tura min ngen angin. India in indo thlona a erve mek. Siam chuak tura ngortaka a bei mek. AMCA lam kan hoidona. Asiam chuak thaya ni ngat chuan India ro puina tizual tu tura ni ngei don. Enge an thlenchin, chu thlona chu eng ang chi a thra nge ani don ti te puan chuak kan tum don ani. Halanti, Hindustan Aeronautics Limited, India rama thlona le akai hnoi siam tu company lian ber chuan. India thlona ro pui tak ni tur. Advanced Medium Combat Aircraft AMCA chu an ruam man mupa. India program ani ya. Indian Aircraft Engineer rualten an buai pui mupa ni. Indian Air Force le Indian Navy ta na tin zone de ubi kani. He thlona hi 5th generation stealth ni in multi-role combat aircraft tura siam chuatu mani. 5th generation ni ma se 6th generation ruang arm le theina tam tak asin tel dona. 6th generation technology engemaw za takeng tel don ti na ni chu. He thlona design hi Defence Research and Development Organization DRDO te. Aeronautical Development Agency ADA tenan thokmeka. Hindustan Aeronautics Limited le Indian private company te inkara. Public-private joint venture mga siam chuani baisayani. He program development sen sawatan ringat po. India cheng veibel se singkhat sanga. US dollar zong chuan dollar tluk le ding on ni vel ni achutani. February sang ni som ni pathum thleng khan DRDO hian AMCA design an zo to nia report ani. Critical design review an ngak mek ani. An design hi uluk le fir taka endikte. Clear how na nei tumaniya. Hei hi Indian Express soidan chuan. Thlona system chu fabrication, demonstration le test kalpuyani theinante. Performance dutu samatlin theinan technical review hi ti mak mo ani. AMCA hi seat pakhat engine panhi nei turatin zone ania. AMCA Mark 1 hi 5.5 generation technology manga thuam tumani. Mark 2 hian incremental 6th generation technology upgrade sanai dona. AMCA hian mission rang ahlen chuak thei don. Chungzinga chuan boruak a theina chungchuang air supremacy te. Leilam mel ma bei thei tura theina hriam tak nei. Ground strike theina te. Mel ma boruak veng tu air defense ma chon konga. Fingle tuan rang tak muhar tak nibok. Suppressions of enemy air defenses anti te. Electronic warfare EW mission te po ati thei dona. IAF fighter fleet Sukhoi Su-30 Mark 1 air superiority fighter thak na tura ruam manani. AMCA design hi radar cross section yamle super cruise theina trafaran nei tura ni a. Aumzia chu radar man mai theilo turin radar cross section RCS hi te thayang berasiam tumani a. February sang ni sompakwa khan project hi detail design phase a aluta. Tuna hian AMCA hi India rama 5th generation fighter siam mek chunani. Analyst than khatchuan India in indo thlona thra siam tura mun male man ruwa. Industrial base le technical capabilities anei lo wangin. Ramdang puina tel lovin 5th generation fighter aircraft hi asiam theidon emni ti in ngaidanan naya. Mithiam te chuan India hian hetiang thlona siam na tur sipai industrial base nget taka nei lova. Hei wang hian India chuan ramdang atho puya nga yani anti. Tin European FCAS angchi multinational fighter program nen an thlun zo mangai ti in mithiam then khat te chuan an soiboka. Chutiang ani chuan AMCA project hian mason na nein a hlotling theidon anti. India chuan hei hi comment apelem lo. AMCA program hi ama chuan medium combat aircraft MCA program tia hriat kha ni a.
India rama indo thlona 5th generation siam chuana tur program ani. India le Russia thodun na Indo-Russia Sukhoi HAL FGF-A ne na incho be tak program atrangaron irchuak ani. AMCA program hi kumsang ni som khan tran ani ya. Atir chuan ton som ni arit fighter class angarwa man ni ma se. Tuna chuan AMCA hi ton som ni panga arit class fighter ani don ani. October sang ni som khan feasibility study na yani a. Chumin huwa project definition le preliminary design phase chu kumsang ni som pathum khan kalpuyani. November sang ni som pathum atanga December sang ni som pali thleng khan AMCA design configuration 9 anti 3B01 atanga 3B09 thleng atran chu low speed high speed wind tunnel testing le radar cross section testing mangin zirchian ani a. Kumsang ni som pali to pa chuan configuration 3B09 chu thlanani ta ani. A technical de uhleka chipchiar takin soilo mayang. Kumsang ni som panga khan AMCA design configuration bulpui chuti felania. Kumsang ni som paruka IAF chuan apomta ani. October sang ni som ni panhi thleng khan AMCA hian Cabinet Committee on Security CSS phalna ala mulovani. Hei prototype siamna atana poimo takaniya. An soidan chuan AMCA project director Ghosh chuan prototype sangsona ni nuwa. Kumthum chungin prototype hi roll out thayani abaisaya. Chumi nu kumkhata tranga kumkhat le achan ve chungin thlona masaber po roll out thayani abaisai bokani. IAF chuan AMCA Mark 1 le Mark 2 configuration a AMCA za somni pangatal na yantuma. AMCA hi chini a Mark 1 le Mark 2 siam ani dona. Mark 1 hi siam masakani anga. Chutatang chuan Mark 2 upgrade ani le dona ni. AMCA a Mark 2 hian engine chakzo ka nei dona. Kumsom ni lo tura po chhortang kaya ni reng thainan 6th generation feature le technology te anei theidon bokani. Kumsang ni somnia interview anei na chuti laya Air Force Chief RKS Badauria chuan. Combat system rang operationally man 6th generation technology te. Smart wingman concept, swarm drones te. Long persistent HAL anti. High altitude long endurance platform te tan roman na siamani thuwa soya. Hypersonic ral thuam te adang te po ka chua thei turatin zone ani. Chutiang ral thuam changka ang future weapons ne na AMCA hi akal ko plat theinan. Hetiang technology changkang tak te hida tela poimo hleni ina soi. AMCA internal weapons bay chung lamaral thuam bom hi. Kumina Aero India showa khan tlang zarani nge a. Internal weapon bay ti hi thlona chunga bom phurna tur compartment khani. He thlona hi pilot pakhatin an enkol dona. A seizong fit somnga pasari inchi kwa ni tua ruwa manani. A wingspan anti. Atla parthui zong hi fit som thum paruk le inchi rukani dona. Fit som pali le inchi kwa asang tura ruwa manani. Arwa grui zong hi keji sing khat sang mi ani dona. Fuel capacity. Fuel hi keji sang rukzanga apur theidon. A payload ral thuam keji sang rukzanga apur theidon boka. Chung lama keji sang khat zanga. Pon lama keji sanga apur theidon ani. A performance sim maximum speed darkar khata km sang ni zaruk ina thlok theidona. Km sang thum zani som li thleng ren sanaya. A combat ren si km sang khat zaruk som ni ani. Service ceiling anti. Boruwa ka ain vorsan theizong fit sing ruk sanga ani bok. Armament lam han hoi vele ila. Sila ilian. GHS 23 round cannon chu vo ani dona. Hearts point himpun som palia dona. Seito angin ton rukle point panga ral thuama phur theidona ni. Rocket hi S4 rocket pods vo ani dona. S4 ho hi Soviet siam indo thlone tenan mangtlang pui. Air to air missile boruwa ka tanga boruwa ka melma ka anachi. Astra IR te. Astra Mark 1. Astra Mark 2 te. Astra Mark 3 te po vo thei tura ruwa manani. Air to ground missile zinga hian BrahMos NG Sent. Rudram uante. Boma phur thei zinga laser guided bomb NGLGB anti te. Precision guided munition a HSLD 100, 250, 450 le 500 te.
DRDO SAAW an tih te pawh a phur thei dawn a DRDO glide bomb te pawh he thlawhna hian a phur thei dawn bawk ani. Ole India hian a siam hlawh tling thei engem tih chu hriat ala ni lova. Ral thuam engemaw zat India ina alo siam chhuah theihna na puitu Russia hian India hi puya hre lo ni in an sawi bawk. Ole ingai dan ron tar lang ve ro le.